FARDC mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda yata igitutu kuri M23 ikoze agashya gakomeye mu bice bigiye bitandukanye. M23 ikomeje kugenda isa nkaho ubona ko nayo ishaka kugenda ibivamo. No operasiyo ikomeye uruhande rw'igisirikare cya leta FARDC bakomeje gukora, ni mu gihe kandi M23 nayo iri tayari kandi iryamye amajanja mu bice bitandukanye. AFC yasabye ibisobanuro ku biganiro bishya byangora inenga kandi kudahuza inzira z'ubuhuza ku kibazo cya Kongo. Biro bikaba byahise bikurikira operasiyo ikomeye kandi ikomeje kugenda igaragara. Hagati aho AFC ikomeje kugenda igaragara mu mpinduka zidasanzwe. Abaturage batandukanye baragaragaza ibiri kugenda biba ndetse binabera mu misozi itandukanye, bakagaragaza uburyo ki urugamba ruhagaze, bakagaragaza kandi ibyago ndetse n'amakuba bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma ya Uvira imirwano ikomeye ikomereje muri teritwari ya Mwenga neza mu misozi itandukanye. Urugamba kuva mu gicuku rwakomeye, ni mu gihe kandi no muri Masisi naho ibintu bitoroshye bizabaye bibi cyane, bizabaye imberenge. Undercovers ndetse na Roko Informa ziragaragaza ibiri kugenda biba, aho rero bamwe mu baturage bagize bati igitero cya FARDC cyaburijwemo mu rukerera, ntabwo byari byoroshye. Biragaragara ko aka gace turimo ka Katongo gashobora kuza kuba isibaniro ry'urugamba uyu munsi. Kuri ubu urugamba rukomeye rurakomeye kandi ibintu ntabwo byoroshye. Biravugwa kandi biremezwa ko kugeza ubu operasiyo zikomeye ziri gusatira imisozi y'ingenzi yagenzurwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse biragenda bivugwa ko M23 iri kugenda irungika abasirikare benshi mu misozi itandukanye. Undercover muri FARDC yatubwiye uti nibyo koko kugeza ubu ubutasi bwatubwiye ko M23 iri kongera abasirikare, muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Bari kwitegura imirwano ikomeye sibanga, bari kugerageza kuba bakomeza kurwana, ariko ntabwo tuzigera tubemerera. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko igisirikare cya Tanzania kigiye kuzana impinduka zikomeye mu mirwano ikomeye imaze imyaka myinshi kubera mu buseruko bwa leta ya Kongo. Undercover zacu ziratubwira ziti ramato menshi ya gisirikare y'uruhande rwa Tanzania ari hano muri Tanganyika baje gutanga umusada mu bijyanye n'ingabo zirwanira mu mazi, Navy Force. Biragaragara kandi ko hari undi mugambi ukomeye uri kugenda upangwa ujyanye nuko kuko ingabo zaje ku mugaragaro mu buryo bwa DRC hagiye kuziza izindi ngabo zirenga 12,000. Mu makuru dufite nuko bigaragara ko FARDC irashaka kurasa M23. Ni mu gihe kandi undercovers ziri mu bice bitandukanye ziremezwa kandi zikavuga ko kuva Bukavu ugera Uvira kuri ubu M23 ikomeje kugenda igaragaza amapatrouille ya nijoro. Bigaragara ko yabishaka gukora deployment y'abasirikare ndetse n'ibikoresho mu rwego rwo kwitegura urugamba rwerekezwa za Mwenga. Mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko hari abacancuro bo muri Romania ndetse basigaye muri Kongo bakomeje gutanga imyitozo ikomeye ku bazarendo bigishwa ibijyanye no kuyobora drone. Ibi nibibaye nyuma y'uko Hamuri Yakutumba mu minsi yashize yitotomberaga FARDC aho yashinjaga abasirikare bayo kwanga kohereza drone z'urugamba kuri M23 ubwo bari basumbirijwe, bikarangira aho plateau hatakariyemo abasirikare benshi ndetse n'ibindi bikoresho by'urugamba birigarurirwa. Icyo gihe Yakutumba yumvikanye agira ati biratubabaza kandi bidutera n'agahinda kubona abasirikare ba FARDC bataduha umusada ubwo twari turi muri ho plateau rwose. Gutakaza kira gice byatewe nuko twasabye umusada w'indege, twari dufite force ku butaka ba infantry bafite imbaraga, ariko force yo mu kirere yanze gutanga umusada. Biragaragara ko ibintu byo biri gutuma tutabasha gukomeza akazi kacu. Nibatangaza mu gihe kandi bigaragara ndetse binemezwa ko Burundi nabwo bukomeje kongera imbaraga, aho bivugwa kandi binemezwa ko hari abandi basirikare benshi barungitswe mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Hari n'abandi bagiye kuza muri operasiyo zikomeye
banywanyi nimuze twicare tuganire ibirabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi, ni ku igenekerezo rya 12/02/2026, aho ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibikomeje kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Bwana Safari, kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ahagezweho n'ayahe n'ibiki biri kuba kugeza ubu? Amaginga ya M23 turabona yuko yatangiye kwikanga ihuriro rya FARDC. Mu bihe bice Safari? Mu bihe bice? Ni mu bihe bice? Nakubwira mu bice bikomeye cyane n'ubundi ntego ni umujyi wa Uvira. Yego Safari, aho nkubwira ko maginga ya ngaya mu cyaro cya hafi ya Uvira ubona ko FDLB na FARDC ndetse n'abawazabendo batangiye kugenda bafata ibyaro bimwe na bimwe byo muri uyu mujyi wa Uvira, bitanga ishusho ko isaha ku isaha umujyi wa Uvira wakwinjiramo aba barwanyi b'ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, bitewe n'impamvu ikomeye cyane aho bokeje igitutu M23 mu mirwano ikomeye. Nubwo biri kubera muri ibi bice bya hafi na Uvira, ariko nakubwira yuko no mu yindi misozi bitoroshye, kuko atake zahereye ahantu hose, aho bamwe baturuka mu kibaya cya Tanganyika, abandi bagaturuka mu misozi ya za Mwenga. Uwumva ko n'ubundi basa nkaho biteguye urugamba. Iri huriro rya FARDC ubona ko ryamaze gutegura urugamba ku rwego rukomeye cyane. Kugeza ubu Bwana Safari, ni nk'izihe mpinduka zatangiye kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigaragara? Mbona kubwira yuko maginga ibona ko n'ubundi nyuma yabo habayemo impinduramatwara mu miyoborere. Ubona ko FDNB ndetse n'abasirikare b'Abatanzania aribo bakomeje kugenda babona. Ese ubundi Bwana Safari, mbere yo kutubwira ibyo by'impinduramatwara, kesi yuko bivugwa ko Abatanzania baba bamaze kugera mu mazi bihagaze gute? Biravugwa ko hari amato menshi ya gisirikare Tanzania yamaze gukira muri Tanganyika. Ibi bihagaze gute? Biri gukorwa mu buhe buryo? Nakubwira yuko nyuma yaho bazanye amato yari make, ariko bazanye andi maginga n'ubundi Abatanzania nibo bari gukontorora iki kiyaga cya Tanganyika. Nubwo harimo bakeya abazamuye mu misozi ya za Mwenga bari kurwana bafatanya n'abayekudeni ndetse n'abasirikare bake b'abawazarendo muri rya shyamba rya Nikarati. Yego, nakubwira yuko noneho maginga ya Tanganyika Abatanzania nibo basa nkaho nyuma yuko babonye ko aba Blackwater basa nkaho nta mbaraga zihagije bafite, Abatanzania nibo bari gukontorora bitewe n'amato akomeye bazanye. Maginga yabo bari kurwana n'ubundi bazamuka, abandi nabo bamanuka. Niyo gahunda ubona basa nkaho bafite. Maginga rero nibicika babona yuko niba batangiye gufata bino byaro byo mu mujyi wa Uvira, urumva ko umujyi wa Uvira kuwufata biri buze koroha. Nyuma yaho ubona yuko n'ubundi mu misozi miremire naho bakomeje kugenda bakora ibitondo bitandukanye ku rwego rwo hejuru. Yego, maginga rero nakubwira yuko sahi imirwano irakomeye kandi irakomeje muri ibi bice n'ubundi bisatira umujyi wa Uvira. Yego, tukanyarukira mu misozi ya za Minembwe, aho za Nikarati ari isibaniro imirwano kuva ku munsi w'ejo kugeza maginga ya nta imbunda yari yatuza. Ni ikigaragaza ko none hari impinduka zikomeye cyane, ndetse ubona ko ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bafashe ingamba zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe rero nubwo ibyo byose biri kuba, ubuyobozi bwa M23 bukaba buri gushaka buryo ki bwahosha ibi byose, ndetse bukaba buri gukangurira ingabo z'u Burundi, ndetse kuko ubona ko ingabo z'u Burundi zarakaye bitewe n'uburyo abaturage bakomeje kugenda babashyiraho igitutu. Abaturage bo mu Burundi bavuga ati ahantu twahahira ukabona nta gahunda ihari. M23 ukaba wumva ko yatangiye kwemera ko
habaho ko n'ubundi hano ku mupaka bahafungura abarundi bagakomeza kuza bakajya baza guhaha ndetse bakaba barekura n'abaturage b'abakongomani bakomeje kubita umuzigo ukomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi, kuko urabona yuko hatagira igikorwa igihugu cy'u Burundi gishobora guhanga bitewe n'uko impunzi zimwe na zimwe zikomeje kugenda zigwa mu mazi zishaka buryo ki zakwitahira ku mbaraga, kuko ubona ko nyine imiryango mpuzamahanga barebye nabi yaza kubaha ibihano bikomeye. Nimba hari ikiri buhinduke ntabwo nzi uko biri bugende, ariko icyo nakubwira cyo nubwo ibyo byose biri kuba imirwano yo iracika n'ibicika, urabona ko n'ubundi gahunda ikomeye bisa nkaho n'ubundi bagiye kotsa igitutu ba 23 bagafata ibice n'ubundi bigiye bitandukanye ku buryo bugaragarira buri wese, kuko urabona ko uburyo bazamuka n'uburyo bamanuka urabona ko hari umusaruro biri gutanga, hanyuma yaho bagenda bafata ibice bimwe na bimwe n'ubundi byegereye umujyi wa Uvira. Urumva ko ubona ko n'ubundi perezida w'u Burundi usa nkaho ari we uri ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice, urabona ko hari ikintu yakoze ndetse urabona ko hari icyo yihekesheje nyuma yaho n'ubundi akomeje kugenda yinangira kuba yagirana ibiganiro na M23 n'ubundi imipaka igafungurwa, kubera ko hari ku gitutu gikomeye cyane haba ku baturage ndetse na bamwe mu bari mu buhunzi nyine baturutse muri iki gice n'ubundi kiri kuberamo imirwano ikomeye. Yego Bwana Safari, ndagira ngo tudatinze cyangwa se twihuse cyane turebere hamwe ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba ku birebana na deployment, kongera abasirikare kwa buri ruhande. Biri kuvugwa cyane ko kuri ubu biri gukorwa mu buryo butandukanye n'uko mbere bizari bihagaze. Uratubwira ko kugeza ubu ibice biri kongerwamo abasirikare n'ibiye kugeza ubu, Bwana Safari? Amaginga nakubwira yuko n'ubundi bari kubashyira mu hari ibice biri kujya mu misozi miremire, kuko nakubwira yuko bakoze contre offensive aho hari attaque ebyiri, hari attaque imanuka na attaque izamuka. Maginga ya ku kiyaga cya Tanganyika hamaze kugera amato menshi, nakubwira yuko hamaze kuza ingabo nyinshi. Amato ni mato ya gisivili na ya gisirikare bihagaze gute, Bwana Safari? Ya gisirikare ya gisivili ntago kigaragara muri Tanganyika gishoboka, n'amato ya gisirikare kuko nta musivili ugica mu bwato kubera yuko byabaye ishoraniro y'imirwano. Nta urumva amato ya gisivili aba yagikora, impunzi zimwe zajya zambuka zigahita ziza, ariko n'amato ya gisivili agikora. Zatangiye kugaragara ryari? Abasirikare bakomeje kubashyira n'ubundi muri bino bice, cyane cyane abenshi bari kubaca imbaraga kuko niho bafite inzira izamuka za Rubogobogo ikazamuka mu misozi. Yego. Abandi n'ubundi bari kuba baraza ku rugamba n'ubundi bavuye imbaraga hafi muri biriya bice bya Tanganyika, abavanse nyine hano za Kigongo bazamuka bajya kwataka n'ubundi hafi n'umujyi wa Uvira. Abandi n'ubundi bari mu bice bya Mwenga. Wibutse yuko muri teritwari ya Mwenga agace gato M23 niko yari yafashe, akandi kose kagenzurwa n'ubundi n'ihuriro ry'abayobozi ndetse n'ingabo z'abantu. Ubwo biroroha cyane, urumva ko n'ubundi mu mirwanire bisa nkaho batangatanze mu buryo bwose. Naho kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko mu bice by'Ifizi, Minembwe hari abacanshuro bamaze kugerayo, by'umwihariko bafite gahunda yo gukoresha drone. Byo mu makuru mufite na yahe, Bwana Safari? Amagingo yanjye ndetse nakubwira cyo nuko hano Ifizi drone zo nakubwira yuko ziba Kamina ni mu bice bya Kareni, niho ku kibuga cy'indege niho byagurukira nyuma y'aho babonye ko bitazaborohera ndetse byabatwara ko nyinshi bazigomba bitewe n'imirwano ya M23 isa nkaho yerekeza Kwamboko niho zabaga ziparitse, niho zari ziri, ariko nyuma y'aho bamaze kumenya uko bimeze gutyo n'ubundi aziva hano ku kibuga cya Kamina zikazamuka n'ubundi ku cyambu cya Baraka, kuko urumva niho navuga ko ariyo rute y'amazi ikomeye cyane, zigahita zizamuka ndetse n'izo ndege ku buryo zikora umutekano muri ibyo bice n'ubundi, kuko zizamukira imbaraga
zihita zizamuka za Bibogobogo. Urumva Bibogobogo hariyo abasirikare benshi bashyizeyo ibirindiro bikomeye cyane bya FDN ndetse n'ivuriro rya FARDC. Aho mu Bibogobogo n'ubundi ni hasi niyo zizamutse ni hasi na Baraka. Noneho kugira ngo bagende noneho nimba ari uburyo nimba abasirikare babaye bakeya biraborohera urumva no gukontorora muri icyo kirere biri buborohere, uretse ko n'ubundi bari gushaka buryo ki bigarurira udusozi tugiye dukomakomeye cyane cyane nk'utu dusozi twasanza ubona ko n'ubundi dusa nkaho twabaye ikibazo na kano gasozi ka Rusenda. Urabona ko M23 niyo mpamvu ubona ibasha kuba hakiboneka umutekano umezemo neza. Bo bagashaka nyine ku buryo ki babirukana kuri utu dusozi dusa nkaho twiteretse tubona izo ndege n'ubundi cyangwa izo drone zitwara ziba ziturutse kuri iki kibuga cy'indege cya Kamina, ndetse bakaba barashinze n'akarodari kaziyobora n'ubundi ku gasozi kari hagati n'ubundi mu mazi. Ko kashinzwe byari gashingwa nande? Ako gasozi n'ubundi gasanzwe gararohanyarijwe dari n'ubundi iziyobora n'ako gasozi bita Burumba. Niko gasa nk'ayobora kari hafi n'ubundi na za Baraka muri ibyo bice hafi na za ahangaha n'ubundi za Mboka. Yego. Urumva rero niho kaziyobora. Urumva rero kandi bigiye biteganye na twa dusozi nakubwira ko dusa nkaho tuyobowe na nuza na M23 twa Pemba, tuno dusozi n'ubundi twa Rusenda na tuno dusozi twasanza n'ubundi twari turiho ihuriro rya FARDC, ariko M23 tukaza kugira kubera ibitero bari bagabye bashaka kurasa za nuza za Mikenke na za Rugezi. Noneho birangira n'ubundi aka gasozi n'ubundi kigaruye ishingiro tumaginga ya ifite nuko ifite tuno dusozi kuba ibitero by'indege n'ubwo ziza ntizirasa ari ku isaha mabwa zireba uko byagenda kose ziba yazibonye, ariko urabona nyine ko bari kwataka abaturutse muri ibyo bice. Navuga ko atake ya mbere ihera nyine kuri icyo kiyaga cya Tanganyika igenda izamuka usa nkaho werekeza nyine muri Uvira. Niyo mpamvu ubona ko batangiye kugenda bafata ibyaro bimwe na bimwe byegereye umujyi wa Uvira. Ubona ko n'ubundi habayeho strategy ikomeye cyane mu mirwanire, aho bamwe baturutse hejuru mu za Mwenga n'ubundi abandi bari kwataka. Urumva ko intambara ikomeye cyane hano mu Mikarati, kuko hari abasirikare bari hano Bibogobogo. Urumva biraborohera cyane kuhita bazamuka bagana Fuenzero. Urumva basiga Mikarati, kuko Mikarati ibintu biganza bikomeye cyane bya M23, kuko hari ibirindiro bikomeye kuva bahasenya ibirindiro. Bohereje abasirikare bakomeye harimo abeza n'ubundi bo muri Twirwaneho n'abafatanyabikorwa ba AFP nyine basa nkaho bari kugira ngo bafate ino Mikarati, ino shyamba rya Mikarati biteye ubwoba. Habagamo navuga ko bahasenyera ibirindiro bikomeye by'abayodeni bya kera. Ubona ko n'ubundi bashaka kwigarurira rino shyamba. Ni nayo mpamvu hari imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ishyamba rero rya Mikarati rirasa nkaho ari nkaho umutekano n'ubundi wa Minembwe yose ukwiriye, kuko iri shyamba rifashwe n'ubundi Minembwe yabisubiye irudubi bitewe n'uburyo umutekano wamaze kuboneka, ndetse n'izi nzira ziva Minembwe zijya mu mujyi wa Uvira. Urumva kaba kabaye byaba bibaye ibindi. Niyo mpamvu ubona ko bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Ku bijyanye n'urujya n'uruza byo Bwana Safari uracubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Abaturage ni bakeya, bamwe bihaze, abandi ubwoba bari bwose, ariko cyane mu bice n'ubundi bigenda bikaba ari n'imirwano. Urujya n'uruza rwo rusa nkaho bihagarara, ariko
hari uduce n'ubundi ubona ko aho imirwano irangiye kugira ishoreje ubona ko batangira gusohoka ukabona n'ubundi abaturage basigaye barasa nk'aho bamenyereye ibintu by'intambara nta bwoba bafite barahita bagenda bagahaha bakagera gute kuko urabona ko nta kibazo baba bafite na kimwe rwose. naho impunzi zo bihagaze gute? Burundi biragaragara ko zikomeje gupfa ari nyinshi. Amagingo aya ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara, benshi bari kugenda biroha no mu mazi bitewe no gushaka kugaruka mu gihugu cyabo, ndetse ubona ko byanahinduwe n'isura. Ibi byatumye ubuyobozi bwa M23 bwemeza ko kuri no mupaka wa Gatumba bemeje ko hafunguye, ubwo hasigaye uruhare rw'igihugu cy'u Burundi, kuko n'ubundi ho M23 yakomeje igenda ivuga ati mufungure imipaka abaturage bakomeze bahahirane, murekure impunzi zitahe. Urabona nyine n'ubundi igisigaye ni uko perezida w'u Burundi yaza kwemeza ko nawe yeneye akibwira abari ku ruhande kuri kote y'u Burundi nabo bagafungura, abaturage bakaba bataha bakaza mu bice byabo, kuko bamwe ababasha kurokoka bakoga bakaza, ndetse n'abajyanye udufaranga bakaba badutanga bakaba bakwambitswa. ubona ko baza barahungabanye ku rwego rwo hejuru, ari benshi ubona barahungabanye ku rwego rwo hejuru. Ndetse amakuru twakiriye ni uko hari wavuze ko abenshi n'ubundi bamaze kugenda babajyana mu zindi nkambi ziri kure n'ubundi y'aho bari bari, urumva ko babajyanye kure cyane. Abenshi niyo mpamvu ubona bafata umwanzuro bakiroha mu mazi bakoga, rimwe na rimwe ingona zikaba byari ikirindi bakarohama. Nuko bimeze, ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. wowe dukurikiye bwa mbere witusho ndasabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.